Evo ljudi kako mi izgleda moja, samo malo sam spavao. Evo bratina, a sestrina je ovakva, samo što smo spavali. I ljudi, meni je teško da vam kažem, ovo je moja nova soba. Kako vam se čini? Imamo bi ogledalo. Ljudi, da vam kažem, baš nisam srećan. Ali tako dalje. Idemo sad napolje. Da vam pokažem nešto još. Imamo još jednog ljubimca. Novi, ima 2 mjeseci. Nije ukućen napolja. Eno ga tu. Ljudi, 2 mjeseci ima. Zove se Rex. Voli da grize. Voli da se šeta i tako dalje. Evo ga. Pogledajte ga. Hajde, vidite sad ljudi. Odmah na mene, odmah. I sad što me vidite. Šestak. Sedi. Bravo. Vidi ga. Poludeo ljudi. Vidite koju rupetinu napravio za jedan dan. Što? Mama.